SOMPA 90.7, Doma SOMPA 101.3, and a decoder so baby a radio one a SOMPA FM. Your Facebook page near SOMPA 106.5 FM Accra and a SOMPA FM live on so ubetimini akonakrana our YouTube ho. Your website near www.sompaonline.com. Nana KJC Company Limited and Opano Siakasiebo and no dia dancing huniama about 74 Mr. Draw. I won't be a immune system no ejina nenaso. Joe's bread and pastries for at the Joe's hot king cake. Dokuna share 3 Ghana citizens and I will bet on so a cajon. Sompa OB Barnes, Yamia Dumwa, a chinechi 2 days, pair 2 more days to go. If you have done a page studio, no, Akwakosi Kanashi Jum, and a 21st clinic is here more so, and to say annual widows treatment program, no so a basso Yamia Duma Mende, 1st November 2025, 7 a.m. to 2 p.m. Tianshan and so endpoint homeopathy clinic, Dr. Dubois, as for alternative medicine, so no other papa at the Abro. Nana KJC Company Limited and Opanuncia. Kasiebono and a wutie free SOMPA 106.5 FM Accra and somewhere ye dey someone pay dey di makotene no ebini Brasebe jam kasama for Urban Kingsford Sumanna Bagben wadna no atumbi ewo LGBTQI+ bele foforo no ho European Union nanasa brochiman kabomu kuonem sini awo Ghana nso akasa chemu se wo mo betai Ghana echi se de beya illegal mining nanasa galam se no ye betimi etu ne se banche the appointment committee ye wo mbrase odafie wo mo kire se November 10 enu wo mo twasi wo se nyame ya adomo a CJ wo betoto na no na enu ena edom kuma wo mahye dwemba no dani ono abo Alexander afanyoma kenahye MPP4 ebose wo mo ebeye ne esefata na wansan foforo mu no so afọ a wono na hwa pomde nsem so wo de nsem bebre atudwa e wo nsem a ekoso e wa pomde aso ye ne ho na Ghana Water Company Limited for the krata bia ba mbontina wo masem ne se tashi nungwa ene madwuma bia wo mo ba beye wo ho nti wo mo ebeto mfidie nim ye betwa bosompo ne akwa amono ne Ukraine Mampani Volodymyr Zelensky wasi Trump nye bibi mano no ya na akoma beto ne yempa and simpi ka we no ho ne de somo se kasebo wo SOMPA 106.5 FM Accra ye ne de kasebo yi esomo na no pa yi me AKOSUA ABOAGYE obetimi afrem AKOSUA nhira me ne me doba obrempon na kwaku ampoma Afi yenshe ensem no ase ewo Ghana brashe bedwafie mrase bedwam chiame hene eye orunyanfo Urban Kingsford Sumanna Bagben wono na ekase wo kire se nansan na woni ho wo ba he no beti na chi se LGBTQI+ bill foforo ampani e de aba se parliament nyintum na wo monye ho adwuma se ne ebe ya ekoto se wobi ani obi di sa agoro no a eya akobone no a embra betimi aso de pechi no nkoa mo hwe no mo nka ho asem ye pa eno na pene de atodwa no wo kire se wo ho no na wo monitor parliament ho no wan wo te se domkuma no na no ni orumnyamfo Alexander Kwame na afanyama ken wo sahene wo ka se oh bill ne kra de wo madi kan pass de da 8 parliament no eno won pass ye ntiwe no de asem ka bi ani ho wo monye no mo fanya adwuma eno wo kire se o da bi na no bill a wo ye ho adwuma 8 parliament ni nyina mu no ni nyina wo mwantimi anye ho adwuma mama mpani sign into no sabele no awu asem bia na da o manim 8 parliament no ebra dissolve ye no na awu enu nti wo ba say reintroduction ebesan baso the 8th parliament is history, so are all the businesses that were pending in the 8th parliament. They all ended with the 8th parliament. And so we have a new parliament, the 9th parliament. And therefore what was pending there came to an end and had to be reintroduced. It was actually transmitted to the former president. They wrote to tell us that they will not assent to it. The only constitutional error they committed was they didn't give us the reasons why they would not assent to it. And they did not also transmit the bill back to us. They imprisoned it there. And as we recall, that's a private member's bill. And so members of this house took it up. They've gone through the whole process as detailed out in our standing orders. But as it went through the process, the new government indicated that they wanted to take it as a public bill. I personally disagreed. It's answer we any public bill. A private member bill. And unti, woman here, no one who you must Urban Kingsford Sumanna Bagben, Neneniati.
Yetwa ensem no so a European Union anasa brochiman kabonkuo na msini awo Ghana meche European Union ambassador to Ghana Rooney Skinbach. Na ninsimo dia to dwane se EU no woma ye krado so mo beta Ghana chi aboy na galamse ko a ye kono yetimi adi munkonim. Wona nsentwa forecast na wasi EU dia fitete na brochiman kabonkuo ne Ghana akona kra na wonketa mudiem eba obo ade bobrem eni sikasem mpumtu a da bia wo mo boa ye na illegal mining nsunsanso a enya wo wiem ne nsase so eni yesikasem no ano hye eti European Union no emwa bia Ghana hia bia won beta yechi na yensa atobiso. I think that first of all I want to reiterate that we as a long-standing partner to Ghana, we stand ready to support. At the same time, it is clear that, for example, the Galamsey, the moment that the pollution from Galamsey affects the vegetables that Ghana is trying to export to the EU, there will be dire consequences because it's not that we are sanctioning Ghana, it's simply that we do not, like we don't want Ghanaian consumers, but certainly not European consumers to eat sweet potatoes with the mercury residues in them. So there will be a stop and arrest of the export to EU. Enia yeti ye Ghana bainam sini Ghana haya wopanyina European Union na se abrochiman komom ko wasi wo mo na Rooney Skinbach eno no na wo bewie no wo chem se ade ba ko a wo monim se ye bok Ghana ho ban esese de ye fe economic transformation eba se ye sikasem ensesa beba de yedie beba no esese ye hye na ne nyina eba na ne nyina be ye ya na so oba ade bobrem de nyame de acha ye no yenso ye hwe ni. We have three focal sectors here in Ghana where we like to target our activities. One is economic transformation, one is sustainability, and one is peace and stability. Clearly, when it comes to sustainability, it describes itself in the wider climate-related context, but it's also something that is particularly relevant to Ghana, where we see that there are all these challenges. Now, the Ghanaian economy is based on, well, a lot of weight is based on the two pillars of cocoa and gold, both sectors that potentially can be quite harsh to the environment. European Union abrochiman kabomu kuo nem sini owo Ghana Rooney Skinbach wono ene kasa ya SOMPA kasebo yedi bi esomu na mrase bejefe ne yesa akogina bio womo ade aba se nyame ya adom a ano tutu bedwa kuo no the appointment committee won betena wo madwuma so na adwuma wo mo tena so ne nyina no eye pani a mampani abo ne din se wo mra no meye chief justice ha se o man yitemu afo pani pa Yera Justice Paul Bafoboni won betoto na no na won kire se nyame ya adom adwoada ebe ni na awotwe ya eye November bosume ne de to so edu no e no won betena se e wo won edan kase no a eye room 1 2 and 3 new administration block no e ho no won betena na we ni ye se won betoto na no ma hwe se aso adwuma mampani abo ne din se won meye no wo ho kwan posi wo kotena office no wo ye e na bio wo sa nimdia no ya obetimi de atena hwaye ene okita ne mudie mu so obetimi atena office wo no waye ana ensembisa hodo a won bebusa ne nyina no wo mu wie pe na mfoma kwetwa mu nsem nyina de egu nkrata so e de akoto mrase odwafie kase pa na nim na wo mu nyina nso abobo hu na nu achi no ene mo nso mbagina tum anaso wo mu nyina ntuma nti amane ba efim mrase odwam abane se nyame ya adom November 10 ena chief justice nominee won betoto na no na sansemi ena edom kuma wo mrashebedwem ba no dani eye honorable Alexander Afenyoma kendi atudwa se na niema bi de na mframom se edom kuma no anase minority on be boycott anase wo mu ntirem no se hwe mutimo mutan yatimu pa no de me maso ate se yegina mu pinti na ye begina ye na so ankasa na papa ne yatoto na no yie o se wo mu se niema bi wo ho a wo mu busebusa ho asem de fe ne constitutional consent no nanso ne nyina achi no se ye obi agene se on be boycott de ne de emfiri mu kro se boycotting is out minority for betenem na Justice Bafoboni wo matoto na no edi afa baby na obi tie a wo ba bagina konwa no ba betena so no evi se daachi bi ebi ye no ano no so watimi ate ase eti sa ho ntutuye ne nyina na de wo mo beye pa ena wo chem se eniema bebre wo ho efa constitution ho anasa amamu omura ho asese ye ho adwuma na no wo mo hye se ebesiesie na no ewi a wo mo ebegina mo pampe. All our cards are on the table. We'll get there. Boycotting is out. Anybody who is expecting us to boycott, I say here and now, we will never boycott. We will do what is right. He himself must know that there is a chief justice. He himself must know. He knows who is the chief justice.
He knows he's acting and he knows that there's a substantive change. The lady has a case before you. You know that you are to empanel. If you want to rule, empanel the court, determine the matter, and then bring a finality. Then we can talk. Well, it is to be known by him that it is the case. The woman has a case before you challenging the processes. You've refused to empanel the court. The president that discharges constitutional. Na eni ayeti ye honorable Alexander Afenyomake no say na obaby di nasema ba betu anim se wo eni kwanse etoto ano enam se asam ne fa wo hunti wo ma court no ntena so no obegina wo se yemvete wo na wo pese ye wo Supreme Court judge no oba dia some former chief justice dia sem bia ba wo se ni kwanse ye vete wo eni kwanse opposition e constitutional esese wo empano court no na wo ma justices anasa atemu afotena sidi asem no wonya se adwuma no wo free se adwuma ni mo aba betena se yemvete wo etia no en wo sisu dua se esese ma me na sem na wo dia ba se wo challenge wo no se wo no be chief justice no wo ma court tena so office wo no ye acting chief justice en wo no amu anim se wo no wonya chief justice one way fake chief justice original chief justice na wo ho na nasemo aba wo ba de asemo abrewo a wo be mani partner sia ye na wonya ho adwuma wa be gina wo se yemvete wo se no ho asem e no mo be ka na mo meduru bra ye toto na no de ne oboa edom kuma no wo mo ginam a ni nyina wo mba kwa no na ya apomden ho nsem anu nti apomden so afo ye wa man Ghana mu eye onumnyamfo akwabena menta akando se hudwaboso mra hye bedwane wono na ye ka se wo kire se nanu ada enu ohwa na wote se womo record no a womo ye no womo de call electronically said ye be ye nima nyina betimi akoboko ne nanu wo so ohwa na onya akọ every aspect nu bi say womo nyenya problem challenges kakra e wo ho enu so records no send your mind no de nka asem ka bi ani ho no wokohwe no hu sampa asem bi wo ho enu nti waka e de atoso kire se wono mo ka bi wo mu nyina no enche wono ba behia the National Health Insurance Authority has gone through some transformations from piloting to the mutual health insurance to the national health insurance as we have it now. It is not by coincidence that we have a sustainable national health insurance at the moment. It is because it is anchored on domestic resource mobilization, which we must not take for granted. And that is why we are not experiencing issues like because there is a cut of aid, we are not able to pay claims, because there's a shrinking aid, we are not able to pay claims. When you have a strong domestic mobilization of resources. Onyanfo kwabena minta kando amane nsem no anso ho a we ye pe no se we ya wo kan nyina no wontimi nka se we nu obaya na we nu obe ne mum nu obeka kire obi oho bia ne se nyame adom a enedadua ya wonu maka bi wom no wonu mu hia anamon bia so mutuo no woni betu. There is some current development about our electronic records of our patients in the country. It's been widely discussed, and for us in the Ministry of Health, we don't just come out to speak. When we tell you the problems, where we have inherited it from, we also tell you the solution. And today, I wouldn't want to preempt what we'll be doing tomorrow. I can assure you tomorrow morning by 9 a.m. we'll gather all stakeholders and we'll take you through from what we inherited at the ministry, what we are going through, and specifically what we are doing to fix. Enia yeti ye ayoso afo hwa pomden sam so man Ghana mu onimnyamfo kwabena minta akando na yedru Ghana Water Company Limited akache omu de krata bi aba bontin se adwuma bi ikoso ena nsem bi nsu nkoyi achia kakra enti omanfo omu watershi nungwa spinters ena sakomo no part bakakra la ene ne mpotamo no ensuo de ebebo mu se de tirabo koto no enimoni mu ya na de de nsem yi we nyina ba Ghana Water Limited for de krata aba bontin nyina ene se adehye ne nyuma mo mpotamo ho nyina sa Eastern Coastal Corridor no monsha no nsoma wo mo se tashi nungwa distillation plant no wo mo atum na de enti wo mo atum no eba contractor contract nsem a wo mo gusu ye ho adwuma na sa contract nsem no wo mo nsiesie nwie ena ye frɛ bibi critical maintenance ehuhia eno nso sese ye ho adwuma eno nso so enya maaso eno nso so eka ho eti wo mo te tashi wo mo te nungwa wo mo te spinters wo mo sakomo no mpotamo ba bi na la ene ne mpotamo wo nyina na nsuo de munya bi de wo mo be ye ne se wo mbepa ba bi foforo ye treatment plant foforo na edi nsuo ama de hye wo mo tashi mpotamo ho nyina ena no wachi no ba bi te se ayaresabia schools ene impomdi na kache no wo mo be hye so wo mo di wo betimi anya nsuo
na omo de bedi dwuma omo bema enu adikan mo omo wo fie de mo ntwan na emom ayaresabea ene sukuu sahodo omo anya nsu a omo dwumade beto apeno omo ebeye ho adwuma omo so omo gusu ade niam nyina egu akwam se de be ya de sese de to no ye bede beto oyemfra nto nti we ye Ghana Water Limited for omo ene de krata ya babo nti kase bo wutie free SOMPA 106.5 FM Accra na ye di dwana meka wo se ko ba simpri mu chia wanopa yi se wutie kasebo na kasebo ne ye wo de na enso ye wo de no ade ba ko so be ma na ye wo de ene se wo besi wo da ya wie ye wo niam bi wo ha esi wo abrabo mu a e ma ne ye wo de wutie SOMPA kasebo a e de wutie SOMPA 106.5 FM Accra e de nemom ade ba ko so etimi ma wutim ye wo de se wo be kasa mensum ye fie wura mensum asimi fie wie na ebebe mu a ba bia be kokoto adansie ho niam afira wo hyedan na se wo be wie no eye Nana KJC Company Limited Nana KJC Company Limited ye fa no eko ba simprimu wo be maba more than 30 years in fie duasa na ye kire and what one dance huniama. It is a yenadua, say a plywood, say a building wires, say a cement, say a iron rod, say a roofing sheets. Ningina ejinem, where your free consultation and a free delivery. Nana KJC Company Limited is a bray. Nano abasuba waji outstanding services. When your trailer ne truck a huduo and yansam ketwa. Etian Krani Kumase, Monfre. Abroche for Monfre, a 020-4355-040, 020-4355-040, not mudem, and I beton dancing when your manuia, men young ho, Nanasa Sadi and Watchum, some of Batao, so Midigu had seen my Baba Sessa. What to toy as a wood yes on Pacasiaba, now as I was cement in Wadi and Nana de Co, na Akoye, Nana KJC Company Limited, Ghana Photo, so not ya sorry. Ayaresapa ye alternative medicine Ghana ha ye di adwuma endpoint homeopathy clinic homeopathy no ye alternative medicine branch e di dwuma nkasa wo mo ewo radiologist ewo lab technologist yare no wo domu su the root cause of the disease ayaresabia bi wo ha wo kwane ama manu ni ateta no dabi we de ye go deep ye kodi anya shallow bia ye timi wuro mu kwa ase hu se na e de hefa na da bia na ma wuti ye wo ye e di enti na ma wo fa adwodwo no e di na nam so wuntimi nwo edi entina da bia wo diabetes na kwa naba edi entina da bia hypertension na kwa naba da bi mama ye nhwehwem sa na endpoint enti endpoint homeopathic clinic de won kasabra na aba ade echa na da bi ya do tu nro so ye tu ne prekon ede afiri ho eti bi busa say ya wo mu hawo anase prostate enlargement premature ejaculation say obi wo ho a na be ma wo ne oba hia de 30 seconds na to din ho ana mesa 1 minute and obi wo ho nso ya ka che wo say wo low sperm count bra ebe fi low na kwa high eti low sperm count to high sperm count kidney issues liver issues ni nyina ejinam physiotherapy and massaging so odi mutinteman endpoint homeopathy clinic so wo kumase a eye kronoma bo hia ene wo ena se wo enkran ha ya nso spenters kwane so baby ye friend shell signboard no wo temanso tema community 22 ba ko ho eti Fred Dr. Dubuate na abefa efie be ye dunsuni 17 years and more ena odi homeopathy e ba be ye adwuma eye 0244 867068 0244 867068 and 0274234321 0274234321 na wodem na no chi me mo aso te se 74 mixture eye dro ase wonya bia eye wuyi ankasa na 74 mixture edro no e ba ye na nam tetidudu no na wo monom no sa tetidudu no ene aye nti se nsuo ene ye DHC ene ye afra etu yo bia wota yare bebre na che se immune system no ayembre asojafo wo ni peduo mo koma wo no ma yembre immune booster papa wo hia me kamfo de ama wo SOMPA kase eboso eye 74 mixture se wonya 74 mixture pe na aboa wo se de be ye hepatitis ba away kidney infections away liver infections away yare bia no ebekọ from efise immune system no betimi akoma wo ye omo ya sojafo afa tuo no moma so ene ye o blood related disease pe na ekọ o kan shi drug lane ebi wo ho ena kuma se ashan wudu wo se mepe T74 na se tontina 74 mixture betimi afre 0246073498 0246073498 na ye bedi kenkedi a Jones kenke wonim se mo amoton dokro no anase trebia na abaye wadi obeye party se kura se wo kwa yi ana wotweda no eya obi a kenke ena yede ma awohuo edie eyi ase obi a pe kenke nenye kenke bia keke wo mo se wo mo pe Jones hot kenke na Jones hot kenke yede ma wotufo bo eye 3 Ghana se pe
ɛyɛ 3 Ghana cedis pɛ ɛyɛ hygienically prepared and processed ɛna wei no ho yɛde yellow corn no ɛna ɛyɛ yellow corn no nso vitamin A ɛwom enti nya obi wɔ ankwankyɛn dɔkono basabasa ɛnɛ sɛ wo tɔn dɔkono obi aduru a wɔsɛmpakyɛw ɛyɛ just hot kenke ni bia na ebi sɛ obi antwe ni mpom den ho eti sɛ wonya yellow corn no a vitamin A wɔ mu no a wɔdem sɛ wonni dɔkono ma na nya ne dɛkɛkɛ na mmom dɔkono obedi enya mpom den eti yɛ kanfo just hot cake di ama just bread and pastries for ɛna de just hot kenke abɛgya so a wɔde ma wholesale price 3 Ghana cedis na nso akɔtɔn no 5 cedis East Legon ne spenters ni ade kora de yɛ tɔ dɔkono 10 cedis ni ade eti sɛ wo yɛ party wo pe bulk purchase ye no answer obefre 025 606883 32 025 606883 TBM 025 606882 Jones Bakery ewo dome commercial bank in chen ho it is say wo ton dokoro nya afa na wo tepenten kwa e na me koto dokoro e na afa na me be yesei me kwa kofa buro da bi men ha ho ye wo hyeto na ye wo fish na wa frɛ Jones hot kenke fo na wo mo de hot kenke na brew wo mo de ma wo ma ye bibia ma wo mo de ma 3 Ghana cedis pe na buo bia wo pe bia na wo de age eti frese si afi say make your kenke experience easier, healthier and more profitable with just hot kenke. 025 606882 na eno no 21st clinic is here mo aso enti se nyame ya domo a memende ya 1st November 2025 ye annual free widows treatment program no we ye ema ekunafo na afensu so awisi a munyanya mfie dunwoche orphans below age 18 memenda enti memenda 21st clinic in Krabata bie ben wo sciatica expert for nyame ya domo afia da ye no wo Kanachi market no be free health screening wo ho na mo memenda nso wo mo ye free consultation, free lab, any free diagnosis, free medication, free massage and a free snacks and answer lunch e dia ma kunafo ena afenso awisia amunyanya mfie dunwoche 21st clinic se bra na nyame yadoma memenda de beje treatment papa wompom de besi PSita na ebrekro no so ema bibi kakra na odi power num 21st clinic sciatica expert yet wo so na ya sorry ya home so na meka obiem se memenda hye so se sompa obi bas ye peja studio no efiada nanka me yakofa 21st for the no 21st for the na memenda ena sompa obi bas ye fiada echinechi 2 days more to go na no ye peja studio na free Watermelon Street dome near the Akosi Kanashi Market Complex Lorry Park hono a it is a who radio studio da be who presenters wo mu si dwomo kani so a bra na be he ye ban so ne sponsors na eba wo mo bo mo beton niam adifode Leicester Ghana Limited the yas toothpaste ne brush eba free ni tissue nyina wo de eba Promasidor for jai wo mo so the onga ne yam vita ne Twisco anopa no be po breakfast na bell beverages for the bella kwa ne bell cola wo mo de nyina ba 21st clinic ye free health screening e wo ho time heba mission so edunuro ba che nyame adom afia da ye 31st October ne de SOMPA 106.5 FM Accra ya peja ye studio no every dome Watermelon Street abesi Kanashi Market Complex ye dija na ye dija na say radio muja ene ye ba be die ne ye ban so achede bebre ka ho yebusa occasion na wo yi anu yepe ne ya chewade ye ti ye chade sa eti wutie radio no ne ye chewade ye speakers ne bom sompa Kanashi fue Ablekuma Central fue monhye yanim na nyame yadom afiada efia nopa na onum ekosi enumre no nso ne de ye beye ye adwuma nyina efia nopa ababesi enumre kasebo wutie fi SOMPA 106.5 FM Accra e market yapa ye home so ye ba ye beto so Point homeopathy clinic Ghana had obi anim sesa ye prostate na baby omutibi ye screening ema hu ni ye etu ase a na eye endpoint homeopathy clinic anase eye kidney eye liver problem wo fa baby ena ajejo na de fa ne premature ejaculation no a ba ma bi a wo ne wodofo akwakwahia ase wo di ne ho agro ase wo tonte ene ye bra endpoint homeopathy clinic na ye moa wo ema ne mema mo pa wo eye endpoint homeopathy clinic wo mo da mufu a yare bia infections bi ne wo ho anase bia wo hwa wo fa baby
na adwodwo kidney problem prostate de endpoint homeopathy clinic kuma se ubehu endpoint homeopathy clinic ewo kronoma boy here na akra hanso so de wo mu gina mu ankasa ewo spinters bebre friend share signboard no wuduro na ubusa sa wo pe endpoint homeopathy clinic obi a ebe kire wo for endpoint ewo 0244867068 and 0274234321 endpoint homeopathy clinic wo mu dem Ewra me pa cho bra na me hwa de wo bag yi bra aden enanso biem time heba me hye ya me ka se yi ba kwin ani wayi me yensen bra sanya time heba me hya esia gyimi ni me fiefo enya de abaako ebeso yen we de udi se ofa ni nyina time heba me hya me ka se me di one dance ya heaven ena de mekwa akopie enti se malaria we draw ne time heba mixture enye enunku o de nanum ato a wontimi anidie no time heba mixture duro no ena ye ma o oba a wafa afuro de o ma akwada nofo ene akwada woni mfie dumienu entimi num aduro yi bi se obeto aduro yi bi anoma hwe se wakọ hospital anase lab am yehu se wo atridie malaria yi bi ansa se o petam heba mixture enu dudu atu a fo ani kire KNG Herbal Center ewo Emrom Abidjan House ana ba akoso wo atonsu Monaco Junction eno echi obenya bi atowo over the counter medicine sellers ene herbal shop dodo na emu Fre 0244417669 kayo set time no TIME time herbal mixture afi malaria fever bi adani ziba ewo munu betu akọ FDA agi adwade nkratoa yi atu tonton yanu sane efadwen ne efadwen ampa say na nim say bre bi beba ama tonti na 74 opa ye ne simple T74 abeye adru tonti na 74 ana T74 asa twe yadwene asina nanom dodo so say de na dodo bua ma na nanom enyare basabasa no saa na tonti na 74 ana T74 ebu anipadua no emo immune support enti obi onum bie no abre bia ne ho den tonti na 74 yi nso yaye no se nsuo krokro wa kama enti ba bia wonam bia obetimi de wade akọ samene wa anka fi na ekroyi eda no nko na wie ye wa bra mennom T74 samennom tonti na 74 menya hoɔden mennom ne da bia T74 yi eye hahama ene ye de aye na DHC ena aframa na ye kama saa no T74 ahoɔden ne apomuden ko a wokɔ pharmacy ana ba bia to nro bia ubenya tonti na 74 yi bia to T74 yi enye ma oba wa fa afuro ana obi a ɔma nufoɔ ana se obi a onya mfie dumienu eto phone 05016289931 and 0246073498 FDA agi adwadie nkratoa yi atom SOMPA TV Emma Aketuapa no kore Emma Aketuapa ye transem no so akopie mu ewo amanone wa amanone nsemu no enano ada na yebo wokase se America mampani eye Donald Trump wokwa akopie mu ewo Beijing na ofiri crowd na ache mu Japan na hone Japan Prime Minister ofra wo mo ato abayi no Takaichi no mu nyina akwa akobon komo kama no ama na kwa aba no achense adwuma no wobaye no wonye ne ho no mo adwuma pa eno na nam so ama Ukraine mampani Volodymyr Zelensky wode atoja no achense se mampani Donald Trump wokwa China ne die ene obomode akoduru ho se ekimu a woni Xi Jinping wo mo nkomo na won kan kire won se sa emoa no a wo mo de boa Russia fo titru pa e wo wayire ho no wo munyae wo muntwa so na se nam so na so mu twa so a ebema Russia fo nya sika eno mo de afande wo mo entokwa no wo mo ko no ntokwa no a wo mo de sika bebre ewura mu no wo mu nya sika sanso no hu ni se eho eno mo nya sika de free eno nti we ya de sede a enrada eno de to America mampani Donald Trump nim so okọ no ko China mampani a won fa ntu na nim nam so ebema ntokwa no to atwa kasebo no si ensema de so manopai de di makoti no ebini European Union ambassador to Ghana Yeron Skinbach what they to just say EU ne Ghana wa yankofa etombebo ye chidom na galamse kono ye toase na obade bobrem egiana nanso nyame adomo a anti LGBTQI+ bele no akwada mrahye dwafie no mrahye dwam chiame hene se wo mo san famra foforo bio na no na dom kuma wo mrahye bedwam no nso ono abo Alexander afenyo ma ken wa chena dwene e de to just say Justice Paul Bafoboni
Sani se ebre no so se ye betoto nano a wono wonye chief justice dada enti edom kuma no wo mugina mu pintina wo busa se die enti ana maame ne di asema ba beda court asaman no se eni kwanse etoto nano na on empa na onipa wo ma judges entrance ni wo masem na wo base envert no a na ogiri se no de achia eno na asasem no wo mo de abase ne se chia wo betenetene no nyame ya adom abosumi edi animi ne de tosudu na Ghana Water Limited for Teshi Nungwa distillation plant no ay so ni so na edema de hye Teshi Nungwa spenters ena sakumono ena la ene ne mpotamo no sa bre die wo matum eti ensu ho bekwa atwe kakra Ukraine mampani e de ato America mampani anim se wo kwape wone Xi Jinping wo mon kanhyem no mo nka nkire Russia fo se di om de ma won e wo yire ho no wo mo fa ma won bio nana KJC company limited no pa no nsia kase bo no ebre no aso asi na efa SOMPA 106.5 FM Accra and efa your headquarters e wokuma se e SOMPA 93.1 FM Ayiko e 100.9 no so wokuma se Paris France Adam for radio takwa SOMPA e 101.1 takwa SOMPA 103.3 tachima SOMPA sunyana SOMPA Nkranza SOMPA Doma and no achi no so Mankasim Kingdom I no so 106.1 FM fa ho ena no achi decoder so na enemu eno achi so over Facebook live ho a SOMPA 106.5 FM Accra ena YouTube SOMPA FM ya website ya www.sompaonline.com nana KJC company limited oton adansi hu niema Joe's bread and pastries for the Joe's hot kenke aba dokuna no na obi edro bonten na opedokro atawo say Joe's de ni bia na enyo Joe's so amempe Tontina 74 Misha immune booster papa 21st clinic say memenda 1st November 2025 wo ye free health screening any consultation as the lunch aka ho e de ma emakuna ne awusia and the fear that watching 2 more days to go and na SOMPA OB bus ye page studio no akosi jom Kaneshi market eti ya no watchen ye ne de kasebo esom ne anopa yi eyeme AKOSUA ago aboagye wo betimi afrem AKOSUA nhira me ne medoba obrempong na kwaku Ampoma. Yadamu nyina ase.